kajugujugu ya Apache ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yariri hejuru y'amazi ya Strait of Hormuz, imwe mu nzira z'amazi zinyurwamo na petroli nyinshi kurusha ahandi hose ku isi. Mu mwanya muto cyane ibintu bihinduka mu buryo butandukanye. Nyuma y'ihanurwa ry'indege y'Abanyamerika mu masaha make yakurikiyeho, ibisasu byahise bitangira kumvikana hirya no hino mu majyepfo y'igihugu cya Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashinja Iran guhanura kajugujugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran nayo yahise isubiza ivuga ko itazihanganira ibyo yita ubushotoranyi bwa Washington. Misile na za drone zinyuranyuranamo mu kirere, radari zisenwa, ibirindiro bya gisirikare bigabwaho ibitero. Ubu isi yose iri kwibaza ikibazo kimwe gikomeye: ese iyaba ari intangiriro y'intambara nshya y'ubu ishobora guhindura isura y'uburasirazuba bwo hagati? Muri iki kiganiro tugiye gusesengura mu buryo burambuye ibyabaye byose kuva ku ihanurwa ry'indege ya kajugujugu yo mu bwoko bwa Apache ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amagambo akakaye yatanzwe n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, ibitero byakurikiyeho ndetse n'ingaruka ibi bishobora kugira ku mutekano w'akarere, ubucuruzi bw'isi ndetse icyarimwe n'ibiciro bya petroli hirya no hino mu isi. Ndi kumwe namwe mwaka kanya, rero nimwicaye dusangira uru rugendo rwo gusobanukirwa imwe mu nkuru zikomeye cyane ziri kuvugisha isi menshi muri iki gihe. Ubwo naguha ikaze, njye tujye kubana muri iki kiganiro nk'ibisanzwe. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi World Today, iwabo byegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobanuro bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze. Umugabo nyamugabo numenye icyo abandi bakeneye igihe nyacyo. Berwa correction ahazwi cyane nko kwa Manema baje ari igisubizo ku baturarwanda bose, ku bafite ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Babazaniye costume nziza, amakanzu meza y'abageni, imikenyero y'abakobwa ndetse n'ababyeyi. Akarusho kandi bafite decoration ikorwa n'abanyamwuga, amafu n'amafufu bigafurika bitabiriye ibirori byawe. Mutugane dukorera hano mu mujyi wa Muhanga ahazwi cyane nko nuhagera ubaze ko Manema ni hafi cyane. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0785903352 cyangwa se ugahamagara kuri 0788978782. Muri Berwa Correction umukiriya ni umwami. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Iran ariyo nyirabayazana y'ihanurwa ry'indege ya kajugujugu y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu bwoko bwa Apache yari hejuru y'umuhora wa Strait of Hormuz. Mu gihe kimwe, umutwe wa Islamic Revolution Guard Corps IRGC wa Iran watangaje ko wagabye ibitero ku birindiro byinshi bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri hirya no hino mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ivuga ko ibyo bitero yari byo kwihorera ku bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarushatse kugaba kuri Iran. Umuvugizi wa Islamic Revolution Guard Corps yavuze ko icyo gitero cyakozwe mu rwego rwo gusubiza icyo Iran yise ibitero by'iterabwoba byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko ibirindiro byinshi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagabweho ibitero kandi ko igisubizo gikomeye kizakurikiyeho mu gihe Washington yakomeza ibikorwa byayo bya gisirikare ku Iran. Aho yavuze ko ibirindiro byinshi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagabweho ibitero mu gusubiza ibikorwa by'iterabwoba bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Iran. Yongeye ko igikorwa icyo ari cyo cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakongera gukora kizahura n'ibitero bikomeye kandi byihuse. CNN yatangaje ko ishingiye ku makuru yatanzwe na IRGC ko Iran yibasiye icyicaro gikuru cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi kizwi nka Fifth Fleet giherereye i Bahrain. Mu itangazo ryayo, IRGC yongeye kubura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nibaramuka bakomeje icyo yise ibikorwa by'ubushotoranyi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igisubizo kizaba gikomeye kurushaho. IRGC yavuze ko ubutegetsi bwa Amerika bukunda intambara, aho bwagabye ibitero ahantu hatandukanye muri Jaski, Suriki ndetse cyarimwe na Kushemu mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, bukoresheje ibyo Iran yise ibinyoma. Nk'uko itangazo ryatambutse mu bitangazamakuru bya Iran ribivuga, ibitero byangije umunara w'itumanaho wa Suriki ndetse cyarimwe binasenya ibigega bibiri by'amazi byo muri uwo mujyi. Aya makuru aje mu gihe umwuka mubi hagati ya Washington ndetse na Tehran ukomeje gukaza umurego, ibintu bitari impungenge ko amakimbirane amaze igihe hagati y'ibihugu byombi ashobora kwinjira mu rwego rushya kandi ruteje akaga kurushaho na mbere. Hagati aho, nyuma y'ijoro ryakeye ryabereyemo ibikorwa bikomeye bya gisirikare, USA Central Command CENTCOM yatangaje ko yarangije ibitero byayo byo gusubiza ihanurwa ry'indege y'Abanyamerika ya kajugujugu yo mu bwoko bwa Apache. Aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ibitero byo kwirwanaho kuri Iran byasenye uburyo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere, ibigo bigenzura ibikorwa bya gisirikare ndetse na radari zigenzura ikirere hafi ya Strait of Hormuz. Ibyo bitero bikaba byakozwe hifashishije ibisasu biyoborwa neza byarashwe n'indege z'intambara z'ingabo zirwanira mu kirere n'izo mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amerika yavuze ko ibyo bitero byari igisubizo gikwiye ku bitero byagabwe na Iran ku ngabo zabwo no ku bwato bw'ubucuruzi mpuzamahanga bukorera mu mazi ya Strait of Hormuz. Uburasirazuba bwo hagati ubu buri mu byago by'igiciro gishya cy'akaga. Umwuka mubi urushaho gukara nyuma y'uko Iran itanze umuburo ukomeye nyuma y'ibikorwa bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatewe n'ihanurwa ry'indege ya kajugujugu yo mu bwoko bwa Apache ku munsi w'ejo ku itariki 9 Kamena hejuru ya Strait of Hormuz, inzira y'ingenzi cyane ku bucuruzi bw'isi bw'ibikomoka ku ngufu na peteroli. Mu masaha make yakurikiyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayisigaba ibitero byo kwihorera ku bikorwa remezo by'ingenzi bya Iran zirimo radari n'ubwirinzi bwo mu kirere bikikije inyanja. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abache yahise anyuza ubutumwa bukakaye ku rubuga rwa X aho yatangaje ko Iran itazemera ibyo yise ubushotoranyi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika busigara budasubijwe. Mu butumwa bwe yavuze ko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yatsinze Iran ku rugamba, yahisemo kugerageza ubushake n'ubushobozi bwa Tehran. Yongeyeho ko Iran itazigera ireka igitero icyo ari cyo cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kidahanwe. Apache ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutumwa butaziguye avuze ko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka kugira umutekano igomba kumva akarere k'uburasirazuba bwa hagati. Yanavuze ko amateka y'inyanja ya Persian Gulf yuzuyemo ingero zerekana iherezo ribi ry'abanyamahanga bagerageje kuyivogera. Aya magambo yakomeje guteza impungenge mu karere aho Iran yakomeje kuvuga yeruye kizihorera mu gihe ubushyamirane hagati y'impande zombi bugenda bugera ku rundi rwego rwo hejuru. Mu gusubiza ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, IRGC yatangaje mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki 10 Kamena ko yohereje misile n'indege zitagira abapiloti drones zigana ku ntego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bigo bitandukanye bya gisirikare biri hirya no hino mu karere. Muri iki gihe kandi amakuru akomeje guturuka mu majyepfo ya Iran ari kuvuga ko hari urukurikirane rw'ibiturika ruri kumvikana. Ikigo gitangazamakuru Tasnim cyo muri Iran cyatangaje ko abaturage bo mu gace ka Jaske Country bumvishe iturika rikomeye. Amasoko y'amakuru yo muri aka gace yavuze ko inshuro ya kabiri habaye urwo rurerekane rw'iturika kuva amasaha ya mbere yo mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Mbere yaho ibiturika bitandukanye byari byatangajwe ku kirwa cya Keshim hafi ya Strait of Hormuz mu gihe ahandi nka Sirik ndetse cyarimwe na Minabu havuzwe ibitero by'indege. Mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukara, impungenge ku kwangirika kw'ibikorwa remezo by'abaturage nazo ziri kugenda ziyongera. CNN yatangaje ko televiziyo ya leta ya Iran IREB yavuze ko ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byangije ibigega bibiri by'amazi mu majyepfo ya Iran. Nk'uko raporo bivuga, ibyo byateje ikibazo gikomeye cy'itangwa ry'amazi mu gace ka Bahmani hafi y'umujyi wa Sirik. Hagati aho, Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran Majid Takalavish yabwiye ikinyamakuru Al Jazeera ko Iran itagize uruhare mu ihanurwa rya kajugujugu ya Apache ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahakanye ko indege yarashwe nkana na Iran, ariko yemera ko ibintu nk'ibyo bishobora kubaho ku bw'impanuka mu gihe umutekano uba umeze nabi cyane nk'uko bimeze muri ibi bihe. Gusa mbere y'ibi byose hari hamaze gutanga umuburo ukomeye, aho ku munsi w'ejo ku itariki 9 ku kwezi Hamid Reza Hajibabayi, visi perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran, yatangaje ko igitero icyo ari cyo cyose cya gisirikare cyagabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Iran kizasubizwa mu buryo bukomeye kandi budasubirwaho. Ntiyagarukiyeho gusa, Hamid yanavuye ko mu gihe ibibazo byakomeza gukaza umurego, ibikorwa remezo by'ingenzi by'ingufu mu burasirazuba bwo hagati bishobora kwibasirwa na misile za Iran. Ibi byateje impungenge ko intambara ishobora kwaguka ikagira ingaruka zikomeye ku masoko mpuzamahanga ya peteroli na gaze ndetse no ku mutekano w'akarere k'uburasirazuba kose muri rusange. Aya magambo yaje nyuma y'umuburo ukomeye wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, aho yavuze ko Washington igomba gusubiza kandi ikihorera yihanukiriye nyuma y'ihanurwa ry'indege ya kajugujugu ya Apache hejuru ya Strait of Hormuz. Kugeza ubu mu gihe impande zombi zikomeje guterana ubwoba no gukaza amagambo, akarere kose gasanga kagenda kengirana amakimbirane ashobora kugira ingaruka zikomeye cyane kurusha iz'urugamba ubwabwo. Ibisasu bikomeje kumvikana mu majyepfo ya Iran, imijyi myinshi hafi ya Strait of Hormuz ikumvikana mu iturika, mu gihe amakuru yihuta akomeje kugaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran biri mu rwego rushya rw'ubushyamirane bwa gisirikare. Raporo za mbere zerekana ko ibitero biheruka byibasira uduce turimo Minabu na Keshim, aho abaturage bakomeje kumva sirene n'urusaku rw'ibisasu hirya no hino muri ako karere. Ibyo ntaramakuru bya Tasnim ndetse n'ikinyamakuru cy'igihugu cya Iran byatangaje ko abaturage bumvisha urukurikirane rw'ibiturika byinshi hirya no hino mu bice bitandukanye, mu gihe amashusho n'amakuru aturuka aho byabereye agaragaza ko intambara ishobora kuba iri kugaruka mu gace kegereye imwe mu nzira z'amazi z'ingenzi kandi zikurikiranwa cyane ku isi. Nk'uko biri gutangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye guturuka muri Iran, ibiturika byumvikanye ku kirwa cya Keshim hafi ya Strait of Hormuz nyuma y'iby'ibinyamakuru byo muri Iran by'isi ibikorwa by'indege n'ibisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ako gace. Nanone kandi ibiro ntaramakuru Mehr byo muri Iran byemeje ko hari iturika ryumvikanye mu mujyi wa Sirik mu majyepfo ya Iran, bikomeza kongera amakuru avuga ko ibitero bikomeje kugabwa ahantu hatandukanye hirya no hino mu bice bitandukanye hafi ya Strait of Hormuz muri Iran. Tasnim nayo yatangaje ko hari ibitero byagabwe mu mujyi wa Minabu,
aho yavuze ko hagabwa ibisasu byinshi byakurikiwe ndetse bikangiza bikomeye ibice by'uwo mujyi. Aya makuru ariko ntabwo aragenzwa cyangwa ngo yemezwe n'inzego zigenga, kandi ubu kugeza umubare w'abaguye cyangwa bakomerekeye muri ibi bitero byabaye mu ijoro ryakeye nturamenyekana neza. Nubwo bimeze gutyo, ubwinshi n'ikwirakwira ry'ibi biturika byatumye hibazwa byinshi ku bukana bw'ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa muri ako karere. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yabwiye ABC News ko igisubizo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari gitangiye gutangwa nk'isomo kuri Iran. Trump aho yemeje ko barashe kajugujugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ko bahise basubiza by'ako kanya, aho yizera ko igisubizo kigomba kuba gikomeye cyane kandi gifite imbaraga nyinshi. Aya magambo akomeje kwigaragaza nk'amagambo akakaye hagati y'impande zombi, akomeje kwiyongera ku muvuduko umwe n'ibikorwa bya gisirikare biri kubera ku rugamba. Ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati, CENTCOM, bwemeje ko ibitero byatangiye saa 11 z'umugoroba ku isaha ya Washington. CENTCOM aho yavuze ko icyo gikorwa cyari igisubizo gikwiye kandi kingana n'ubushotoranyi bwa Iran budafite impamvu n'imwe ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashimangiye ko icyo gikorwa cyari kigamije gutanga igisubizo gipimye neza, nubwo amakuru arambuye ku ntego zose zatewe n'ingano y'ibyangiritse ataratangazwa ku mugaragaro. Hagati aho, intambara y'amagambo hagati ya Washington na Tehran ni irimo gufata indi ntera. Nyuma y'amasaha make, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashinja Iran guhanura indege ya kajugujugu ya gisirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi y'imwe mu nzira y'amazi y'ingenzi mu isi. Iran yahise isubiza vuba kandi mu buryo bukomeye, aho Perezida w'inteko ishinga amategeko wa Iran Mohamed Bagher yahise ashyira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga bugenewe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ubwo butumwa yavuze ko bari guhita mu rurimi rwa diplomasi, ariko hakaba izindi ndimi bavuga neza kurushaho. Anabura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mu gihe baramuka bishe ibyo biyemeje mu masezerano ko bazakoresha ururimi bazi neza kurusha izindi, ari rwo urufaya ruturuka mu kanwa k'imbunda ndetse cyane na za misile tutibagiwe na za drone. Aya magambo hakaba akomeje gusobanurwa na benshi nk'umuburo igaragaza ko Iran yemera ko ikibazo kiriho cyatewe n'ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi gukomeza gukaza umurego kw'aya makimbirane bishobora kugira ingaruka zikomeye. Aya magambo yaje nyuma y'uko Perezida Donald Trump yavuze ko Iran yahanuye kajugujugu ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu bwoko bwa AH-34 Apache ubwo yari iri mu butumwa bwo kugenzura umutekano hejuru y'umuhora wa Strait of Hormuz. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa Truth Social, Donald Trump yavuze ko yamenyeshejwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko kajugujugu ya AH-34 Apache yakoze impanuka cyangwa ikaba yahanuwe mu gihe yari mu bikorwa bya gisirikare muri iyo nzira y'amazi y'ingenzi. Trump yavuze ko kajugujugu yari itwaye abapiloti babiri kandi ko bombi barokotse icyo gitero. Yongeyeho ko nubwo abapiloti bakuwemo nta kibazo bafite, Amerika igomba gusubiza icyo yise igitero cya Iran. Kuko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibivuga, kajugujugu ya Apache ikaba yahanuye cyangwa yarashwe hafi ya Strait of Hormuz ahagana saa 9 z'ijoro ku munsi w'ejo kuwa kabiri. CENTCOM yatangaje ko abasirikare babiri bari barimo batawe mu gihe cy'amasaha 2 gusa nyuma y'iyo mpanuka, kandi ko bameze neza kugeza ubu. None intambara hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse cyane no mu burasirazuba bwo hagati yaba yongeye kubura. None se ubu aya makimbane noneho yaba agiye kwerekeza he? Ibiganiro se byari bimaze iminsi byaba biri gutanga ikihe cyizere? Ubwo twe ni nuko dusoje. Ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, nukuri amarembo buri gihe arafunguye. Twabanye muri iki kiganiro nk'ibisanzwe, amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akize n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobetse urujiro bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tubonana mu biganiro n'amakuru byacu bitaha. Ciao ciao. Ukeneye ibihubaka n'ibihutera imbaraga n'ibihurinda indwara zose byose bikubiye hamwe, niyo niwumva bavuze ngo igikoma cyiza gikungahaye ku ntungamubiri jya uhita wumva ak'ababyeyi. Vitamine n'imbaraga mu gikombe kimwe, ubuzima bwiza ku mwana n'umuntu mukuru. Ak'ababyeyi ni amahitamo meza kuko ubuzima bwiza butangirira aha. Mucuruzi wifuza kuyirangura cyangwa se umubyeyi ushaka kuyikoresha mu rugo, wahamagara kuri izi nimero 0788 890 213 cyangwa se 0788 862 66 Ak'ababyeyi, ubuzima bwiza butangirira aha. amasaka cyangwa se ibindi utirengagiza si byiza kandi arizo byatureze. Umwijiko miki cy'amakoma ni ingenzi mbabaroga.